apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitam no asino ti limabas bakla. Nini kamet nga anak ni Manang Lourdes. Apay ka di aya kumari. Sigurado ang makisinarak manen itinubyo na. Damag ko kat adda nubyo nan. Katpudnumet. Ay nawaw, saan kamot gayam nga updated bakla. Kat no kanayon da kanong agoy-kuyog ije pagadalan. Ay, kasta? Wun, kasanumo nga main, kaslasaan abagbagaan ni Mari Lourdes. Uray pupuutam, iti saan nga agbayag, agsikugtuman day di babae. Kaskin ni nanang na, manula ang titawan ay dinagsikaw. Ay, no kasta, ket like mother, like daughter, sister Perla. Ay na, kasta talaga. Narabian kamot ni ka anak ko. Ado nga minti imparamid ni Mrs. Reyes, nanang. Kan may sa, pinagluto dak pa iti pangrabyan da. Kat manungay ti inted natangdan mo. Sa nga ribo, nanang. Ay nawaw, sobramot daytan ni ka. Isumat lang ti kunak, nanang, ngam ipilit namat. Alaak ka nun, iso ka nung pa'y abalon ko iti pagadalan. Nagasat ka launay anak ko. Ado ti mayat at tumulong ken ka. Una, nanang, iso nga rod nga igagaad ko ti agadal. Tapno makaturpusak adagos. Pudno ka di tinangag ka, bakit? Anya mananday tanadamag mau, Raul. Imarmaritis mo kanumo nini ka nga anak ni Lourdes akalugaran tayo. Kahit pudno, Mike. Amaw, addan nobyo ni Nika. Kanayon danto, pa'y ngagkuy-kuyog ije pagadalan. Ay, nawaw. Kahit anya ko matibiyang mau. Tawan makiday. Maasyanak laang ngamin kankwana. Amangan numailawan, saan mat ngamin abambantayan tinana. Ay na, Perla, bakit? Adamot aya nanang amayat amay sagmak ti anak na. Ada ni Mari Lourdes. Kita aman. Di na ngamin bagbagaan ni Nika nga anak na. Iso akasta. Anya. Naimbag, tanasalaw ka dito'y dalan, Lourdes. Saanan amasapol ang mapanak ije balayaw. Apay, adda ka di ibagam, Perla. At dalang kayat kong ipakitakan ka. Atoy. Mingmingam dayto'y aladawan. Ha, nimot ni ka. Kuntigayom na ti adday ti ladawan, Mare. Anya gayumot nga ibagbagam si ka, Mari Lourdes. Di mo ka di amaw anubyo ti anak mo dayta. Wanaw, inlimad na kan ka. Ti ko na ti anak ko kanya kat gayom na laang ti kadwana iti dayta aladawan, Mare. Patpatyamat. Ay namaray. Amumat dagiti ubing itapanawan. No siyak ti sika. Bantayam anaimbag ti anak mo. Hinton kwan agsikog adi na oras. Katuan mat, Mare. Kanayon ko mat abagbagaan ti anak ko. Apay nga rod nga aging gaita kat agkuy-kuyog da pailaang iti lalaki akadwa na iti ladawan. Nay, mabit lang, Mari Perla. Kasla kayat mo nga ibaga saan ko nga aramidon ti responsibilidad ko kas ina ti anak ko. Kasla kasta na, Maray. Kurang ti panang bantay mo iti anak mo. Kan may sa nalaka na kalaang ulbudan di anak mo. Apay na kami suot ka na gawin, Lourdes. Kasanumot nga min tatang. Jack nagustuhan tin baga ni Mari Perla kanyak.
Anya kimbaga nga kang kaya. Ay na, nagado tatang. Bantayak kanu analaing ninika taamangan kanu no agsikog adi na oras. Anya? No makapagsaumot ni Perla, kasla perfect ti panagkita na iti bagina. Ay, kasta talaga day taataaw. Feeling perfect ka talaga. Ang di mo ni kaskasaw no niya bagbaga niya. Tinapatag di mo baybayan din ka. Ni, da kayo matgayam, Auntie Perla. Itay kayo kadipay ang nakatakdar dita waiting shed. Wan, iso anak kita nga dalalaki anang itulod ka. Ha? Ay nawaw. Di kan agin di amaw ni ka. Nubium day jay. Gusto akaday. Ay, saan Auntie? Gayam ko lang ni Jericho. Ay na, numaulbudam ni nanang mau. Siya, di nak maulbudan. Ni, pudnong matibagbagak, Auntie Perla. Ay, nanika, amok dagitan apalusot mo. Sa bagay, saan nakamot ngamin ang mabanbantayan ni Mari Lourdes? Iso ang maaramid mo, no anya ti kayat mo. Ni, saan akasta ni Nanang, Auntie Perla? No amuyo, kanayon nakabagbagaan ni Nanang. Ni Mari Lourdes paiti ko nam. Ha? Ay sos, nalaka ang maululbudan day jay. Una yan ni Auntie Perla, Nanang. Apay, anya manan ti insawang day ja babae kin kani ka anak ko. Nalaka kayo kano ang maululbudan. Ay nawaw. Saan lang ang aday ta, Nanang? Saan nakanupay ang mabanbantayan? No anya ti kayat ko, nawayaak kano ang mga ramid. Ay na, no makapagsaumot day ta akaruba tayo. Kaslawan ti sirsirbik nga ina. Nagadua sa una, Nanang. Ninto pa'y angel nga anak na. Nakita nga da kahulhuldinghans na alalaki iti pagadalan. Anya? Nanang, kasta unay ti panang dilaw na kada kayo, gaputa di na kanumabanbantayan. Nga mismo abagina, di na mat dilawan. Feeling perfect mat kano ni Auntie Perla. Ala, bayamon anak ko. Di mon ibagbaga iti sabali noon niya tinakitam. Narigatan, amangan no si kapay ti mapadaksan. Apay anarabian ka, Angel, anak kaw. Ada nga minti project nga inaramid mi Nanang. Kasta ka day. Wen, deadline nga minan inton bigat, iso nga inrush mi nga inaramid itay. Kasta Angel. Di mo tultuladan ni Nika nga anak ni Mari Lourdes. Apay ni Nika, Nanang. Ay nawaw. Katno ka na yun nga agkuy-kuyog day tinobyo na. Ah, asino tinakadamagam iti dayta, Nanang? Siyak mismo tinakakita kadakwada anak ko. Kasano mo nga man? Saan abantayan ni Mari Lourdes ti anak na? Ay gayam. Nakaidasara kun iti pangrabyan anak ko. Sige, umuna kayo iti kusina, Nanang. Agpulrisak labiit, sumaruno akto. Ay, bigbigat ngay may kadito tersinak sis Perla. Ada ka di masapul mo? Awan mat bakla, adala kayat ko nga ibagakin ka. Anya dayta. Ay nakitak ni Nika di namin san nga aldaw. Nakaliging smart, kan ay sus, oversize mo ti t-shirt na. Ay na, wow. Anya man ti issue no nakaligings. Kaya naka-oversize ti t-shirt na. Adun tupay ti makit-kita akas dya ti leggings na kanatidog ti bado na. Ay na, amangan numasikog kidain. Anya? Agkuy-kuyog da ka na yun itinubyo na. Anya nga iti amutayaw. Amangan no adda milagro nga aramiden da. No kasta adudwa dalaan. Gumatangak man manong. Ay na, wow. Manang ko si kamat ni ka. Kit-kita man nakabistida manong ko nam pailaang mat. O sige manang, lakwan nak itimay sa akilo ang mantika ken asukar. Kasta. Ay, sakbay nga lakwan ka. Adaman pa'y kayat ko asaludsudon kan kanika. Anya day tamanang.
Kanayon mo tan a leggings kan oversize at t-shirt isusuot mo. Anya di kayat mo asawan manang. Ay, amangan mo no. Amangan no masikuga, kasta ka di. Saan ka di apod no? Naka-leggings kan oversized t-shirt akla ang panunutan yon ama sikuga. Asino nga'y tinakadamagam iti day tamanang. Sino pa? Ni Sister Perla. Anya? Oh, nanang, ato yung timpagatang yung asukar kan mantika. Nay, apa yan? Kaslagdardaras ka ni ka anak ko. Sa dino ay ati papanam. Mapanak man iti ayan daan ti perla nanang. Iwarwaras na kanukat ama si Kuga. Ay na, bay amlat ta anak ko. Ay, sana mabalin nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Anya laangan nga iti panunutan da. Anya ko matipagdanagam no saan matapod no. Ni Perla matlaang ti maibabain iti kastangar aramidan na anak ko. Nanang. Dumngeg ka kanyak ni ka. Sayang laang ti oras mo numapan ka iti ayanda. Agribyo ka kitday. Tapno adda mayan sir mo inton exam yo. Raul, sa dino ti ayan ni Angel. Kada iti silid na, nakaturog. Pregnancy test mo, ita igamaw. Wine. Panagkunak ti anak ta tinangusar iti daitaw. Ay nawaw, nukasta. Masikog ni Angel nga anak ta. Posible day talakay. Ay na. Ay, day takot nga men. Na, tasyak pa iti pabasulam. Kasanumod nga men. Tibiyag ti sabali at tao ti bambantayam, adi mo bantayan ti mismo nga anak mo. Ay agsardan ka man si ka Raul. Nubilang ta masikog ti anak ta. Nakababain ka. Sapay tila iwarwaras mo at chismis kontra ka ni Mari Lourdes kan ti anak na. Nasaya at tanakariing kan Angel. Apay ka di nanang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kaday, ah. Nanang? Ibagam ti pudno kanyak, Angel. Oo, nanang. Ay na, Angel, mangibabain ka talaga. Talaga makaraman ka kanyak kunat na. Ipata nyo ti imak, nanang. Sino ti abati si Kugmaw, ah? Kwa, nanang. Ibagam! Tanusan! Talaga makaraman ka kanyak! Ni Carlito, nanang. Unay kan, Angel. Agpasikog ka. Itinayjay pa'y akarlitaw. Kaiskwilaan ni Angel, saan ka dinik ka? Wen manang, api ka di. Ay, pudno ka diti agwarwaras at damag amasikog ka no? Anya, ni, jak mo ah. Isumutinangag ko apag sasaritan nagiti Marites. Isumit lagayam asaanan asimsimrak iti manungal daw. Kasta una ti panang ichichismis ni Manang Perla kada kayo idi. Ita, anak na matgayam ti nasikogan. Ay, kaasimat ni Angel no kasta manang. Kunak manubang bantayan ni Manang Perla. Saan matgayam? Iso pa'y kititi muna nasikogan kada kayo adwa. Masikog ka numat gayam ni Angel. Wala nang, kasta matimbaga ni manang bakla kanya. Ay, kaasimat ni Angel. Siguro, kasta unay tibain ni Auntie Perla kada kayo itananang. Apay mat anay bagam ti kastangay ni ka anak ko. Wala, takanayon na kayo adil nawan. Ita, ni Angel matgayam nga anak na tinasikuhan. Karma na siguro ananang. Saan anasaya at ti kastangay bagbagam ni ka? Ay nawaw, dakis ti panagsasauna kada kayo idi nanang. Sa ita, concern kayo pa'y lakin kwa na? Uray no kasjay ti naisawsawang ni Antim Aperla kanyak. Di ka agsaw iti dakos, maipapan kadakwada anak ko. Okay, no kasta ti ko na yun nanang. Kasta ti aramido. Ay nawaw, anya pa'y lang tar aramidam, Angel.
Saan ka di nga imbagak nga agimpaki ka tagawid kan iti ayan dalulam? Jak kayat ijay nanang. Kayat mo man no saan, mapan kalata. Ijay ka nga agnaed, aging gangag pas ngay ka. Nakababain ti kastoy ngay naramid mo. Nanang. Manipod ita, di mo namnamaan asuportaran ka pailang. Gusto na itan, bakit? Sana nasaya tikas ta ngay pagpagamit ti anak ta. May sakamag! Di ka agsaw iti kasta, tada nagkurangam. Day tanto nga mimang bambantay iti biag ti sabali at tao tin into na rin. Oh, anya ita, di mo mat nabantayan ti anak ta. Tumakdar ka tarugyam tagimpaki kunaknay. Ay, nawaw. Apay, di mo ka di maaklaw nga damit lang nagkurangam kas may sangay na iti anak ta, ha? Ha? Agbalin ko mga adal da ito ikan ka, sika perla. Asakbay adilawom ti padam nga ina. Dilawom pa'y nga umuna ti bagim. Nuhusto mo't laang ti aramidam. Ay, nawaw! Dilawam ti padam a tao no amom apara iti pag-imbagan na. Ngam no ti makagapo ket tapno laang pabainam agpanunot tapay nga umuna. Ta ang mga nuday tapan ng dilaw mo ket agbalatek ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay! Anya matan ti kastoy a panagbiag aya. Na, apay kasta mo tanti pa nagsinay mo. Anya? Damagang pailaang no apay kastoy ti panagsinnaay ka, lakay. Ah, Apay, di mo makita nga awan ti iso amin dito'y balay? ha? Awan lang arod aminan. Maalam pailaang ti agdik-di 4 dito'y akaslawan parikot mo. Anya nga ro ti maramida ngay. Naira na nga ro nga awan trabaho. Ket nawan trabaho, awan latan kasta kade. Anya? Awan lang arudan ti mailuto amakan. Di ka pa'y laggunay man. Nay, nakapalus ka mabagay. Sa dino ti papanam? Adda na patig apapanak. Sa dino nga rod? Inak agsapol iti pagutanga. Oh, anya? Ha? Ha? Numapan ka kumamat mang sapol iti panggadam o di sa anak kumaamapan agsapol pa'y iti pagutanga. Ka nga rodin. Ano sampay lang ti umutang? Bayadan tantaw. Apaman nga da mabiro ka katrabaho. Anya, umutang ka iti kwarta, Mildred. Wan kumanana, ikarik abayadan mi matlaang iti kabiitan a panawon, saan a mabayag. Ha, awan ngamin trabaho nila kay ko itana na. Awan ti iso amin iti balay mi. Iso an napanunot ko ti umay kada kayo. Ala, adda maipautang ko kun ka, ngam 2,000 laang. Ay na, agyaman ak unay nana, agyaman ak unay. Awan anyaman na, Mildred. Ngam na takderam ko mati karaym. Asaan ang mabayag ti panagbayad yaw. Una na, ikarik day na. Anya, pinautangam ni Mildred iti kwarta, bakay? Wan, lakay. Nakuna na nga main nga awan kano ti amin da iti balayda. Anya? Nasyanak mo,
Iso nga impautang kun ati dwaribaw. Ay, sapay la kumata bayadan ng tao. Kat ingkari namit abayadan namit laang. Kun saan ka no amabayag. Sapay kumata pudnaw. Ngamain, ada madamdama kaw. Ado ka na tinut utangan dagi nga gasawa. Kaya di da ka no binaybayadan. Anya, Iso sapay la kumata bayadan dan to ti kwarta ngayon pautang mau. Naimbag man ta pinautangan na kadadya bakit? wan, imbagak ngamin nga awan ti iso amin dito'y balay. Iso ang pinautangan nakmat. Masayat no kasta. Kahit, kaano abayadan ta? Imbagak ka saan ang mabayag ti panagbayad ta, tapno agpautang. Iso asika, ingka kumamit din mang sapul iti panggadam. Saan akas ta ano awan, kat awan latan. Win ka di bakit? Di ka madanagan. Inak to agsapol iti panggadak. Ay, nasaya at mga rod no kas na. Ay, masikuranak ang makakitkitaken ka nga dalaang dito'y balay ang nagmayat ti panagdikdikwatrong. Anya? Ay, anyamot din ti kastoy. Awan pa'y makalawas, ngam naibusan ti 2,000 nga inutang ko. Kanya ngay nga ro bakit? Pasigmit na nagngingi na ti magatang ita. Katsi ka, kaano ka ngagtrabaho? Trabaho mong ibagbagam. Awan pa'y nga ro na biro ka. Na, dayta ti bagbagakken ka, Anton. Kasano ngamin amadaan kay ti trabaho? Saan ka mat arumwar ama pa nagsapaul? Anya? Alangan mat aji trabaho ti mangsapul ken ka. Anya ka mat tan Anton. Ay na, pangaasim ko ma, kumare. Pautangan na ko ma. Ha? Maasi ka kumamot kada kami, ah. Awan ti iso amin, mi. Di ka madalagan. Bayadan mi matlaang. Apaman ang makasapol nila kay ko iti panggadan na. Ay, ala, pautangan ka ako, mare. Ngamne, ikarim ko maasaan ang mabayag ti panagbayad yo. Ha? Ngamin, ti kwarta nga ipautang kukin ka, puunak dito tirsenak, kumare. Kas na ka di kumare. Aywan, ikarik asaan ang mabulanan ti panagbayad ko, mare. Nasaya at no kasta, kumare. Hala, pautangan ka ngam 2,000 bulaan. Ay na, agyang manakunay, kumare. Ay, mayat ang rod bakit? Tadalat ta, mayat nga agpautang kang ka. Katwan. Maasyanda ngamin kadagiti anak ta no awan makanda. Iso nga dalat tamat agpautang no kwa. Ay, naimbagla nga, tadapay na batbati nga da konsensya na. Anya, ay katwa na. Ngam saan mat nga agnanayon ket nga damayat nga agpautang Anton. Iso apang nga asim kumaa. Ingkamat mang sapulen iti panggadam. Wen bakit? Wen to. Anya! Nay, apay ngay. Awan moten ni Mildred nga umay agbayad iti utang na lakay. Ay nawaw. Apay ngay asak ti saludsudam. Ingka di balay da, ingka singirin. Ket no imbaga na met nga iso ti mangyeg dito. Ngam awan pay met. Ket nay mano alawas ang tinapalabas. Awanan di ingkari na amabiit laeng ti panagbayad da. Ay nasaya at ano pudno ko magagbayad. Angam kita ma. Madod alawas tinapalabas. Naimbag ko man o may makisarita. No awang pagbayad na. Angam, ay, awang mait. Wen nga agpaisaw. Ay pay man. Inak man ni balay dainton madamdama. Inak singiran. Ay wala. Di mo urayin nga iso ti umay. Awan la amuhon iti dayja a Mildred. Anya kay matanana. Saan kayo ang makaururay? Imbagak mat kada kayo asyak ti umay ijay balayo. Ah, imay kayo pay laang mat dito'y balay. Anya kayo matan. Na apay ngay ang makapungtot ka matan, Mildred. Kasano mat ngamin? Saan kayo ang makauawat?
Imbagak nga itulod ko ijay balayo ti pagbayad ko ngam imay kayo pala ditoy. Awan mo't nagdumaan na ti umay ko ditoy kanti pa nang itulod mo no bilang laeng. Awan pa'y pagbayad ko itanana. Iso apang nga asiyo, agawid kayo. Anya! Anya? Kasta unay ti pungtot ni Mildred kada kayo, nana? Wan nga raw. Napan ko la siningir iti utang na 2,000. Ngamnay, kasta unay mata na pungtot na kanya. Ay na wow, maulawak Mildred. Isu lang arudan tinakautang, isupay lang tinatangsit. Ay, wan nga raw. Ay na, no siya tinagaramida na itikas jay, ang mga no saan la atong pa tinaramanan na. Adaya kas jay mat? Isu tinakautang kat isupay tinaungat? Masyanak lang amin kat, idi may nagpakpakaasay, nga awan ka no ti iso amin da. Angam kas jemot gayam ti ugali na. Ay, agbababawi ak anagpautang kenkwana. Anya, kasta ti inaramid ni Mildred kini Nana Iling, bakla? Wan ka no sister, nakasaritak ni Nana Iling itay. Isu timbagan na. Awanan bay na talaga dahil siya Mildred. Puskol rupa. Anya, kasano nga tamatan ti utang na kanyak. Sapay manon alawas ti napalabas. Manipod iti aldaw nga inkarina apa nagbayad na. Kasta ka di? Ay na, tiaramidam, inka ijay palayda. Singaram ijay. Di mo orayan nga umay ditoy. Uy, maniwala ka. Ha? Inka kit din. Ay, siya pala ti makaamo dito'y tersenam. Siya pala ti agbantay. Inka singiran ni maulawak Mildred. Anya ka matan kumare. Di mo lang na orayan ti umay ko pa nagbayad ija balayaw. Anya? Unay kan, manulaang di inutang ko kan ka. 2,000 laang may, di mo lang maiturturugan ang. Anya? Hoy, Mildred anya. Idi may kaimutang, kasta unay apakaasem. Akastoy kas jay, tapno ang pautangan ka. Ngamnay, apay nga akas tamatan. Ala, di ka madanagan, Petra. Bayadak to ti inutang ko kan ka. Uray times 2, ngam saan pa'y ngita. Anya? Kan itulod kunto ijay istor mo. Saanin anas kan nga umay ka dito balay. Nagawan mo't abain mon? Bayadam kit din ti inutang mo. Nagkari ka kanyak, iti aldaw apa nagbayad mo. Ngam di mo matinungpal. Sa ita, si kapay ti makapungtot. Madinsakit di ah. Ay, di ka makauawat, Petra. Awan talaga ti panakaawat mo. Salbag ka. Anya? Oh, see? Murak tumbat kan ka. Aramidan na midlang kan ka ti naramid na kan ni Nana Iling. Ay, una yan da dya Mildred. Jak lakit di ekspektaran ang maaramid na ti kasjay. Ngamen, idi may imutang, kasta una iti pakaasin na. Ha? Di mo kay lakit dinurab tingiwat na tamarwan? Ibaga na pa'y asaan na kano ang makaawat. Maibus at talaga ti pasinsya, kitaan na. Ay, nagalas at talaga ti ugali na. Payman, marana akman dayta, tapanal paakak man di rupan ha? Uwan man, bareng agnakam ti awanan bay na babae. Ay, nasaya at tanaranaan ka si Mildred. Ha? Hoy! Ang mga nunalipatam ti utang mo itigayam ko. Ha? Asino agayim mo ti bagbagam? Bakla anagalas. Anya? Ay, natangsit ka mata talaga niya. Asino kumapay no saan ni Petra? Ay, ang mga nunalipatam. Nabula na ng ti utang mo kankwana. Anya? Ha? Anya kumatibibiyang mo sika? Apay, si kaya tinakautangak. Saan mo ta? Tapno agsao kay ti kasta. Manakibiyang kamot launay. Anya? Ay! Ha? Agpabida kamot abakla. Nagalas mutla day tarupam. Awan babain mo. Anya? Ay, nawaw! Ay, nanang gigigil na talaga akes! Bay amare, siyak ti makaamukin kwa na. No siyak,
talaga napunwanak mo tin ko anak eh. Ay na, urayak lang kalinduusan iti dayjay ama ulawak Mildred. Ay, nagmayat apag sinain ti kararwana. Ay, salbahag. Payman, siyak man ti mapan iti balayda. No saan pa yung agbayad, ikak ti pagnakman na. Uwan kumare, nalabas una yan dadya nga aramidin na. No awan pagbayad na, nasaysaya at pay no umay makisarita. Ngam saan mo, iso nga ulitot ti mapan ichay. Okay, go, mare. Tanong ka sa pulan at tungpaem. Tungpaemon! Anya kamutan, Mildred. Saan kumamata kasta Makisarsarita ak lang aruden iti nasayaat. Sa ita makaungat ka pahay. Kasanumat ngamin, saan kayo ang makauawat? Imbagak met asyak ti mangyag iti utang ko, ngem agkaraumay kayo dito balay. Anya. Talaga lang natangsit ka talaga, Mildred. Ha? Eh, Petra, may saka met apasulpot-sulpot. Anya, talaga nga awanan tinabat-bati apan nagbain mo anya. Talaga kadi asaan mo abayadan ng tinutang mo akwarta kada kami kininana? Awan pa'y ngarod pagbayad ko. Makawat kayo kadiwan no saan? Nagawan abain mo? Da kami kit din ti saan ang makawawat? Si kalangarudan ti nakautang? Wana mo, siyak tinakautang. Ngem makauray kayo kumamit abayadan kayo Imbag kumamit no nagdadakil agatan ti inutang ko kada kayo, manulaang may. Ne, anya dayt na. Kasla tarpulin met. Uwan mare, tarpulin at talaga. Kita umkat naglawa at tarpulin, kunaman. Anya nga iti nakasurat iti dayt at tarpulin. Saan asurat ko mare? Rupa dagiti nagtatangsit ang nakautang kanya. Anya? Aday ta, kita Adda rupa da. Naganda, kano anya tirasunda, asaan da ang makabayad. Ay na, wow! Nakabutbutang dayta at tarpulin, kumare. Kasla tarpulin, tinatay! Ay nako, adapay litrato dagiti puraw abilit nga agtatayab. Kas kada clouds! Ay! No da ito tiwagas, tapno agbayad da iti utang da, apay kik din. Ay na! Naidumdumamat dayta pa nagsingir mo iti utang. Ay na, wow! Ay, yun ako mare. Nabanuga ko nga agkarasubli ti babalay da. Para makita no saan da pay langaw may agbayad, dagiti awanan baeng. Apaw! Sapay number 1 ni Mildred di tatarpulin. Ay wala, gaputa isumot lang ti katatangsitan ang nakautang. Iso nga isumot ti numero 1 dito yung listaan. Petra, kasla saan panunot ti tao ti panagpampanunot mo talaga? Ha? Apay anak ko ng breta, si kaanatangsit anak kautang. Ha? Gapo lang iti utang me, kastan ti naramid mo, impaklat mo matandag iti rupa mi iti sangwanan ti istor mo, ay unay kan? No kayat mo nga kartibak ti rupam, iti tarpulin nga inbitin ko dito isang wanan ti istor ko. Agbayad ka. Anya? Oh, anya, agbayad ka winaw. Oh, dayta ti 2,000 nga utang ko. Sapay la kumata makaturog kan itinasaya. Apaw, kunakman no kunam ano agbayad ka kat times to. Tangsit ka talaga. Isulang gayam da ito itiwagas. Tapno agbayad ka iti utang mo. Mala, ingka idanon ka dagiti padam anak ka utang. Nga daru pa da dito sangot titirsinak. Tapno may da mo agbayad. Anya? Ay, nawaw! Agbayad iti utang tapno saan da ka apabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat.
Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakapalingki ka din, Mari Pulen. Saan pa'y nga ron marinilya? Adu pa'y tinaskan agatangag, si Kangay Maray. Nakapalingki akon amare. Nukasta, day tala ang gayam tigagaram dito'y ilay, Maray. Wen Mare, awan ti mabalinak, tamanulaang mati kwarta. Ay nawaw marinilya, kasi ka mo gayam. Saan pa'y anapun no day ta basket mo? Wen nga rod Mare, angam sa nabale. Umayak tumanen agpalingki. No maalak ti tangdan ko kini Mrs. Cruz. Ay, una yan di kasta, Maray. Naimbag ka pa'y Mari Pulen, ado ti kwartam. Ay, kut, una marinilya, amumay. Na-diskarte da tao. No kayat mo akit, isurok king ka ti diskarte. Tapno makaigang kamot iti dakkel agatad nga uray awan ti aramidem, Maray. Sakpay nga agawidak. Anya nga minan tay sikreto, no apay nga ado ti kwartam. Ay, nawaw. Simple laang, Maray. Kastoy, ada nga main ti business ko. Isu nga adu ti kwartak. Anya nga iti business mo, Mare. Agpapautang ak, Maray. Ayan, Wen, dakkel ti magangganan siya. Iti interes dagiti pautang ko. isurunak man nga rod, Mare. Sakbay nga isuro ka, salud-surong ka pa nga umuna. Adda ka diti kwarta amabalin a pagpuunam. At damot basit urnong ko, Mare. No kasta nga raw, mabalinan amang rugi kamot iti pautang business mo, Maray. Isuna lang ang tadyak mo't kabisado, Mare. Saan aparikot dayta? Itad mo kanyak ti kwarta, Maray. Siya kon ti makamaw. Sayang mat ti tubong ko, Maray. Matan makita ti kwarta nga indulin mo iti drawer, Nilya, bakit? Talaga nga awanan, saldilakay. Adda na patag anang usarak. Anya? Hindi mon saludsudon no anya tinang usarak. Ay, nawaw. Apay, may asa na mabali na mamuak ngay. Basta, aywan gayam. Intad ka din ni Mrs. Cross, titangdan ko kan kalakay. Wen, sa nga ribo tinted na. Ay, ingka man na tersina. Gumatang ka iti bangos asidan ta. Agsidata man iti sinigang ita. Muti nga ro din ti kwarta, tama pa na kon. Agawa ma. Ituloy ta ti agsarita, kalpasan ti pandangan ta. Ala, agtugaw kan, tamangan tan, lakay. Ay, nawaw. Apay, sardinas mo tinda sarmaw nilya. Ano santa pay lang ti agsida iti sardinas, lakay. Bangos ti impagatan ko, ita sardinas. Ay na di ka nagreklamo pay. Agyaman ka kitdi, taad dala tauray sardinas laang. Una yun dahi ta pa nagtipid mo. Aywan, manipod ita, agtipid tan, lakay. Tapay, kagtrab-trabaho tamot adwa. Wen, ngam kurang, iso anas kan nga agtipid ta. Saan ka amaawatan ah? Pulaid, nagpariban ka mag. Kaano lang, idiimpakulot mo ti buok mo. Ita, nagpariban ka manag. Una, taad na nga ro ti kwartak, nanang. Sa dino ngay manang tinangalaam iti kwartam kat awan mo trabahaw. Awan ti trabaho, ngam adda ti business ko, nanang. Anyaman a business na ita. Di mo ibaga, ngaglaklako kay te. Ay nawaw, legal ti business ko, nanang. Sa bali manan nga minti pampanunutan nyo. Anya nga raw ti business ma. Agpapautang ak, nanang. Sa dinaw ti pangalalaam iti ipapautang mau. Ay basta, di kay madanagan, tadyak kinuti ti pensyon nyo. Bukod ko a kwarta ti pinagriban ko. Naimbag pa niyan ti Pauline. Kasla sana may ibusan iti kwarta, Lola. Ay, isumot lang ti kunak Jumar apaw. Agasam ngay. Every week mo tinang agpasalon.
Wala, tadda ka no kat kwarta na. Ay nawaw. Sa dino ko mati pangalana iti kwarta na. Kit awan mo tinatalgad at trabaho na. Tubo ka no magtinegosyo na, apaw. Amangan mo't no inraman na pinagpariban ti pensyon nyo. Ti kun anak at saan ka no apaw. Nasayat nga rin no kasta alo na. Ngamin, para iti maintenance yun dahil di pensyon nyo. Saan a para pagpariban? Ay, daing mananti sida. Daing idi lunis. Daing idi martes. Daing idi kalman. Daing manan ita. Daing samatan, ingat inggana. Katun daing ti sidaan tayo aging gaasaan maibus ti ginatang ko. Sa dino nga minti pangip-ipanam iti kwarta nga ititad ko aya. Ibagak man laangan ti pudno tapno saan kan adagulit lakay. Impautang ko kini Mari Pauline. Ha? Impautang mo ko nam. Wen, adda kanukat ti pautang business ti kumare. Sana bale, addan to ti bingay talakay. Ay, nawaw. Kasanaw no itaray nagayam ti kwartam? Saan mo't siguro? Ay, siguraduan nay. Di ka agsay-sayang iti kwarta, tanariga ti agsapol ita apanawan. Kumusta nga iti pautang business mo, Mari Pauline? Adda mo't sigurong tubo ti kwarta nga impabulod ko kan ka. Day tangarot kat ti parikot marinilya. Awan pa iti imutang iti kwarta nga inpabulod mo kanyak. Ay, sayang mo. Sayang at talaga, ngam awanan ti maaramidak mare. Urayan ta ano adamanan ti umay umutang. Kaano nga nga adda maawat ko iti bingay ko, Maray? Diyak pa'y sigurado mare ngam itiks kan tumulaang no kaano. Okay nga rod, Maray. Urayak ti text mo, Motor mo ka day, tinakaparada iti paraangan tayaw, pulay na nakaw. Ay wala nang, kabarbaro day di ang motor. Iso adiyo pa'y sagsagidan. Ay, nawaw. Amangan nga minumagasgasan nanang. Sa dino nga itinangalaam iti inggatang mau, pulay na nakaw. Saanan anapatag no sa dino nanang. Tinapatag kat adan ti pagserbisyo no mapang kayo ije klinik. Amangan mo't no nangin ati kasta. Nangina ngam saan aparikot day tat adamat ti kwartak nanang. Ala, si kati makamu ngam kita lang anak ko. Di mo na inayunan iti kalukwan ti negosyaw. Nalawag ka day. No pautang laang. Weng ka di nanang, danag yun aya. At damit nakaparada ang motor iti paraangan da pulin. Nelya, bakit? Motor na siguro alakay. Ay, nawaw. Sa dino, iti nangalaan na, iti pinaggatang nanubilang. Anya ko matibibiyang mo ay. Biyag ni Mari Pauline day ta, iso adi mo bibiyangan. Apay, asawam aya. Ay, nawaw. Concern na lang, kasano nga iti kwarta gaya mo impabulod mo kan kuha na? No nga iso ti inggatang na. Negative thinker kan to mga men. Posible nga men, ang mapasamak ti kasta, bakit? Basta siya, adda pa nagtalag ko iti kumaray. Anya? Ay, an-anwam to'y dakkel amalita, pulay na nakaw. Di mo pa kibibiyangan day ta nanang. Ha? Ag out of town kami, kadagiti ko kumare, kat day ta amalita ti usarek. Sa dino nga itinangalaam iti kwarta apag out of town mo, pulay na nakaw. Anyat pa nagkunayo kanyak, ayan nanang. Awan ti makukwartak. Diskartila ang ti kasapulan nanang. Diskartila Diskarte ka day ti panangloko iti padam atao. At daim may dito'y balay itay. O may nakakumasingiran iti impautang naken ka, ngam naira na nga awan ka. Una yun dagiti atat tao, di da mo makaururay. Ay na anak ko, saan anasaya at agastusem ti saan mo matakwarta. No anya ti ikarem kadagiti nang ipabulod iti kwarta ken ka, ay katong palem kumaa anak ka. Ay nawaw, asino nga minti nang ibaga kada kayo, ay saan ko atong palin dagitiin karik nanang. No kasta, saan gayam apod naw, akwartam ti gastusam? Di kay madanagan, ta saan ko ida nga itarayan, bayadak tulat ta kati.
Nakita mo ti pulin iti paradaan iti agsapa, bakit? At dadakil amaleta na. Ni, sa dino ka no ti papanan na. Diyak amo ang ay, kitaan. Ang mga no itarayan na, nagiti utang na kada kayo. Ay, saan ang mabalinti kas talakay? Awan pa'y laang tinaramanak iti interes ako na apagbingayan me. Sa ita, kas takit din, kaya ramidan na. Daitan ti bagbagakan ka. Inan-anusan tayo tinagsidsida iti daeng kas kada sardinas. Tapno lang adamay pabulod mo iti kumarem. Sa ita, kastoy, tiramiden na. Naskan ang mapanak iti ayan damari pulen, lakay. Naskan ang makasaritak ana imbag. Tingin ka na. Parang nagawi din. Nagkape ka pa, Inilya, balasang ka. Agyaman na na Luisa. Adda ka din ni Mari Pulen. Ay na, pasensyakan. Ngumawan pa'y ni Pulin dito'y balay. Nag-out of town da kadagiti ko kumari na. Ah? Out of town? Wan, kat inton sumaruno alawas nga gawid da. Kasta ka din, Ana? Wan, adda ka din napatag nga ibagamkan ko, Ana. Adda ko man napatag apagsaritaan mi, Nana. Adda nga minti kwartak nga innala na kanya. Kat ti ko, Nana, pagpunan na iti pautang business na. Inkarina nga ibingayan nakto iti interes na. Anya, ay una yun da di apulain. Apay ka din, Nana. Ay, talaga amang ibabain da di nga anak ko. Ado kayo matgayam aluklukwan na. At damanan imay dito'y balay, idinaminsan nga aldaw. Kasta kanumot laang tiing karin ni pulain kankwana. Yan nga eh. Nakontak mo ni Pauline, bakit? Ay, saan pa'y nga rudla kay? Ay, nawawa. Ag may sabula na yun. Ngam di mo lagawit iti balaydan. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak lakay. Kahit anya nga ruti aramidom ita. Kasaritak dagiti daduma anak kautangan na. Nasken ang makita mi day a babae. Nasken nga agsungbat day a puleng. Saan anasaya at tikastoy ngay naramid na. Pinangnamnaman na kami lang. Apay nga minta nagtalag kay adagos ken ko anak. Wala, tamam mo mi ka nga rod. Di mi mat impagarop nga itarayan na kami. Saan nyo ka di pa'y anak kontak ni Antim Apolen, Jomar? Ay, saan pa'y mat antinilya? Uray ni Lula, madanaganan ken ko anak. Ay, sakpay itan ti agparikot. Gapo iti kalukwan ngay naramid na. Naimbag kumaano piso laang ti binulod na kanya. Saan mo ta 15,000? Ikararag tay langin na malawalawagan ti panunot ni Antipulin Taagawid ko man. No saan pa'y nga gawid? Talaga nga i-post kon ti rupa na iti Facebook. Iskam ti kastoy nga inaramid na kada kami. Mawatan ka antinilya. Kat pasensya kayon itinaaramid ni Antipulin. Ay nawaw. Kita am to inpost ti may sa akabaranggayan tayo. Bakit? Aywan, rupa mo't ni Mari Pulinday talakay. Adun ti mang sapsapol ken kuana. Adu pa yun ti mapan iji balay na. Aywan gayam, nakitam ka din no adda pa'y laang ti motor aginatang na ijebalay da. Awanin intaray na pati motor. Ne, kasanungay daytan. Ay nawaw, talagan samot nga intarayan na kami. Urayin tayo langan at damangin baga sa dino ti ayan na. Nasken amaikan iti leksyon day di tao. Ay, sana na saya tiar aramidin na. Lula Luisa! Lula Luisa! Oh, apay ka di aya, Jomar ako. Nay, agkalkalingutan ka pa yan. Nakita ko ni Antipulin ngayon lugan day ti pulis car. Nagturong day di barangay hall. Anya, Lula, adu nga minan ti mga sapsapol kan kuana, ta-impos da pa yan iti Facebook ti rupa na. ay una yun ni Pulen. Agpulis ka yan tayin tayo di barangay hall. Si kalaangan ti mapanapaw. Ang mga numatalimuda waktu ijay. Good news bakit? Adda pulis anang itulog ka ni Pulin iji barangay hall. Ay nawaw, no kasta,
At damot laangan tinang isuro iti paglemlemangan ti loko. Una, ta da reward ti makaisuro iti ayan na. Big time nga min, dagiti daduma alinuklo ko na. Sige nga rod lakay, si kapay laang ti makaamo dito'y balay. Mapanak man ije barangay hall, tadenggak no anya ti pagsasaritaan da. Singirek tumatan ti kumarek, iti bayad ti utang na. Agraman ti interes nga inkari na kanya. Pasensyakan no sa anak-anak pakpakita iti manuabulan, Marinilya. Nagtalagak ka, mare. Ngam parikot ti inted mo. Ti kunam kanyak, ited ko kan ka ti kwartak. Kat si kan ti makaam mo amang ipautang. No adda interes na kat ibingayan nakto. Ngam anya ngay ti inaramid mo. Pasensyakan, Marinilya. Awang mati intensyon ko nga itarayan dagiti nakautangak. Mabainak laang ngamin nga agpakita kada kayo, Mari. Nalugi ngamin ti pautang business ko. Nalugi? Kat no pinagpasalon mo ti kwartame. Saan laang adayta? Gimatang kapay iti motor mo. Inululbudan da kami, Mari Pulin. Pang-aasiw, Mari. Di na ko maidimanda. Pudnot ibagpagak. Pasensya kan, Mari Pulin. Ngam agdemanda. Agkumarita. Ngam saan abasta-basta ti sakit ti ulo nga impaay mo kanyak. Masyan kayo kumamot akanyak. Diyak kaya ti maibalod, Mari. Ay, nawaw! Di mulukuhan ti padam a tao. Ta iti udi na, si kantumot laang ti mangsagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.